Bafethe ngathi nga right network because so setile yonke into yakho. Mina ngisethile yonke ke ngiyabona abangilindile abantu ba online manje yabona. Wena fani yaqhubha ngoBrazil. Kuzofuneka uqale mina ke ngiqhube. Qhuba mina sengilinduzile. Ngicela nje into yoba ukhona uMjozana. Yes. Akasifuna uba nevideo ngathi rehearse abantu bayaqhubha. Kufuneka iqhubeke ya. Qhuba nje wena kuna problem qhuba. Mina ngenza into zami la manje. Ngenza into zami la manje. Yeah. Sesi live already. Alright ke mphulaphula Engcobo FM Engcobo FM lena ikhaya lakho ku 96.6 ukanti kumsasazi emva kombongo Ziquzintathu umsasazi wakho umsasazi odurayo kaloku fro okanye siyangena ke mphulaphula iphango 9 to 12 uyayazi kaloku qho ngemigqibelo namhlanje besitshilo kaloku sakuthembisa sathi sinendwendwe namhlanje sindwendwe nguye ke uMjozana ke yenye yemvumi eziphezulu kweli loMzantsi Afrika usengenile ke sephakathi apha studio esilindele nje kuye ngoku sizawufuna nje uMjozana into ba azazise mphulaphuli kuwe simbuze ke ngoku imibuzo emveni koba ezazisile Mjozana masikwamkele enkqubeni kuGiya Mzantsi. Sanibonani kakhulu ke ngithi nje leli ikhaya lakho kuNgcobo FM ku 96.6 mina ke bafuthu ke ngiyakisho ngithi ngoqoqo sentomba zemqabuli zamvuso nolala lahlathene eDokodeni kuze kusegaqele itshe bathi abanye umakubhathu inyawo zakhe zamthatha zimbeke ngoba zososala zamalo sidani zaphinde zamphoxesele kwaloko benquthu awumadoda azikho intombi kandava azikho intombi namatana kuMjozana azikho intombi baba Mjozana siyakwamkela tata mama siyakwamkela enqubeni igama lenqubo nguGiya Mzantsi inqubo kaMasikhandi inqubo eqhubayo khonke emgqibelo kusuka pha ngensimbi ye9 u9 o'clock ukuyoma pha ngensimbi ye12 ubani ke lo ngo12 o'clock siyaqhuba ke mphulaphuli Mjozana sesikwamkele nabaphulaphuli ekhaya sebekwamkele ndiyabona sebekwamkele pha ekhaya kudala bekulindile uMjozana ufikile uMjozana ngubani uMjozana khawuxelela abaphulaphuli beNgcobo FM Mjozana ba ngubani uMjozana uMjozana igama lakhe la ngempela uSibusiso Usabelo wakwamabanga. Yeah. Uphumaphi? uMjozana ke ngokuzalwa ungowase KZN kwaZulu Natal kwitown noma idolobha okuthiwa ke senquthu esigodini ke sakwangedla ekhaya kumama kukwangobese isibongo bese kuthi ekhaya kithi kukwamabanga isibongo. Babe ngithakazela ke kuthiwa ke singompakazitha onobanda ngomsesana abanye bebanda ngomkhonto wamagwala ke odlodlo onongula ithina ke labo ke omabanga. Yona into siyaziyo ke leyo eDurban amadoda aseDurban yona into siyaziyo lokuba ayakwazi ukusicacisa kakuhle bajonga mina ndingubani kabani mphulaphula ba uyangena apha ekhaya ku 96.6 awulahlekanga nje tu le Engcobo FM sihleli naye uMjozana esichubela kaloku ezixela ukuba ungubani uMjozana uMjozana ke uyatsho uthi yena usuka eDurban kodwa ulapha edolophini ngokwalomzuzu futhi ke ukhona apha estudio ehlala nathi ke kanjalo ke siza umbuza imibuzo emalunga nomculo wakhe asizumbuza into esecaleni sizambuza malunga nomculo wakhe ubhuti uMjozana bhuti make sibuza apha nje into ba ingaba le album le unayo ngoku okanye le uphethe yona ngoku yeyesingaphi kwialbum zakho? Ya engakusho nje ke ukuthi ke ingoma ke ethandwa abantu kakhulu ethi malume wami ikule album ethi umdolofia kodwa ke ialbum yami yokuqala yayithi ufuqane indala kakhulu kwialbum yami angikho musha kuMasikandi ngimdala nje kakhulu ngikhona ngayiqopha ngo2012 ialbum yakhona ngenxa yepromotion ke yalokhu ke ingahambi kahle kwathi ngo2015 ngathola lonye uhlelo kolavela lapho eSBC2 lapho ke ngawina khona u10,000 rand ngiphuma number 1 isibaningi ngasithatha lo mali leyo asiqhobeleni izandla manje simqhobeleni izandla andokukhawula Mjozana kodwa yazi umuntu ngenza into enhle efuneka ashayele izandla. Yebo ngasathatha ke imali ke lengangiyiwine lapho ke ku Showville ngase ngiyorecorda ke ngo2016 ke ialbum ke ethi ke umdolofia nokuyiyona kuyi latest album yami njengomJozana. Awu
injalo ke mphulaphuli weNgcobo FM ikhaya lakho ku 96.6 ukanti emva komboko umsasazi nguye kaloku ngoZiquzintathu umsasazi wakho umsasazi omde umsasazi omhlophe basasazi bonke besikhululo uZiquzintathu kanti ke esokuqala mphulaphuli isiqu sesithetha esesibini asifumana esithunzini kanti sesithathu sifumana pha esipilini pha ekhaya uthi uyazi ba okay ngoku iZiquzintathu ubhuti Mjozana ubhuti Mjozana ndiyalithanda manje igama ndiyalithanda igama ukusuka ngoku namhlanje ulapha kuthi kuthiwa uyafumaneka kumakhasi wonke ingaba injalo lonto yebo kunjalo yeah ufumaneka phi uMjozana kuyo yonke i-social media uMjozana ukhona la ngaqala khona nje ukupromota ngaqala ku Facebook ngabo 2013 ngipromote album ethu Fuqane kwahamba ke ngo 2014 noma ngo 2013 uphela ngajoyina ke YouTube ngaba YouTube isikhathi eside nalapho ke engasizakala khona ku YouTube ukuthi ke ngiphinde ngihlabane futhi ke noma ngiwine kwi competition yayi online ngisafunda ke ngapha ke eUniversity leKwaZulu Natal ngahlabana ke lapho kuyikumisa kunehlelo nje lisiza abaculi kuthiwa ikumisa ngisizwa yiwo ke uYouTube kuhamba ke ngase ngangena ku Instagram kwase kuthi ke last year usiyophela last year ngase ngajoyina ke uTikTok kuyo yonke ke indawo ngumjozana ku Facebook ngumjozana ku YouTube ngumjozana ku Instagram ngumjozana_mabanga kanye na ku Twitter ngumjozana_mabanga. Yes, watsho kamandi apho ubhuti Mjozana eyibeka ke xela into ba uyafumaneka ku TikTok uyafumaneka napha ku YouTube kanti na ku Facebook uyafumaneka ndifuna ke ngoku azilungiselele ke ngoku azosiphathela ingoma nje yephi ingoma ucinga ungasiphathela yona nje umphulaphula uyafuna uva pha ekhaya into ba kuthi uMjozana uyacula futhi kudala engomculi yephi nje ingoma onosiphathela yona ke ngoku kubhuti Mjozana ngalomzuzu onothi usiphathele yona simamele khawuzilungiselele nje usiphathele ingoma ocinga bafana ba yona ngoma unosiphathela yona ozokwazi ukukhawuleza usiphathele yona nje ngalomzuzu ngaphambi kuba ngishaya ingoma ke ngizocela nje ukukhuluma kakhulukazi nabalandeli lapha ku Facebook kanye nalapha ku TikTok ngithi nje bafowethu ngiyanibona niyabhala ngizocela ungisondezela TikTok ngikhulume nawo ngoba mase ngizofika emoyeni bathi hayi wena Mjozana sengiyabona pha nanke pha ubhalile pha umhlaje lapha nje ibeke nje lapha ubhalile pha uyakwazi ufundisa isiZulu ubhalile pha umhlazi umhlazi uthi umhlazi pha wena mphulaphuli ekhaya uthi molweni bahlobo bam siyabulisa apho umhlazi siyabulisa apho nanke anaphaya ungaloze uthi Dlulu Marimbe Mjozana okay yamuzwa ke mina uthi Dlula Mkharimbe ongudlulu alright ukanti nanke naye pha usando sijoina pha ubhebhe mfondini nanke uyangumbenze usibombenze ujoina ngoku uthi makwenze bani makwenzeka phila ngezwi mhlongo uthi ninjani kodwa ngiyaphila mina siyaphila mfondini siyaphila apho mfondini siyaphila apho yabanye bayabulisa pha Mjozana anali khaladi pha nali khaladi lithi dlala ufuqane dlala ufuqane madoda dlala ufuqane ke wekhaladi yazi ukhaladi dlala ufuqane hamba kanje akazi ngisigcinisa noma right kodwa nje ngizodlala ngizolamba dikho kahle lithi dlala ngoba athi dlala baba Anga kumtshozana mphulaphula Engcobo FM sitho sithi ofuqane lo ngoma icelwa nguye mfondini ikhaladi liyazicelela pha nathi ingoma kufondini asitho masambe Mjozana hayi kalela Engcobo FM Ushula magama
uyazi udlebufukane nomunga ngulumane nomunga ngiboka khuluma into ongayazi uyazi udlebufukane uyazi udlebufukane indaba ebusuku ezokududula uyazi udlebufukane abababeli lapha emhlabeni hawe ngokuhamba banga uyazi udlebufukane wena bababeli lapha emhlabeni hawe ngokuhamba uyazi udlebufukane ilufukane azenenginga mina ngazi ngasenginjena umjozana lona ufukane lolu uyababa lomfana futhi uyashisa umjozana lona ufukane lolu uyakaka lomfana futhi uyaluma izokudola kudola ngelufukane kuba nongathenda athindela masengithi izokudola kudola ngelufukane kuba nongathenda athindela masengithi nomunga ngulumane nomunga ngiboka khuluma into ongayazi uyazi udlebufukane Awu asingenile madoda nangu ngenile Mjozana phulaphula Engcobo FM ku 96.6 uyamva uyazenzela Mjozana sho injalo mphulaphuli yamona Mjozana masapha Mjozana man awusiyagiye msazi injalo mphulaphuli injalo lonto ku 96.6 u96.6 ikhaya lakho Engcobo FM umsasazi emva komboko mfonini Ziquzintathu iphuma kamandi ingoma kwisitshe sithi ufukane yayifukane ayi kusafuneka akasitshele banzi ukuthi yini ufukane yini ufukane ufukane ke igama lelo lesizulu elisho ispoki isiporho ya isiporho isiporho baphulaphula uthi maka ukhuluma kabi ngegama lami sacela ngivula la ubheke ama strings ngqonyelo istring kahle ezobhala first la yes mphulaphula khona nje into asayilungisayo umjozana khona asayilungisayo apha ekhaya ba uyangena apha ekhaya awulahlekanga nje Engcobo FM lena ku 96.6 ukanti igama lenkqubo nguGiya Mzansi umsasazi wakho ngoZiquzintathu mfondini indoda enkulu Ziquzintathu indoda eneziqo ezithathu indoda enamalume oyibhodi ukanti inkosikazi yakhe sisibonda ukanti ke omnyumalume mfondini inkosi thetha ngechief ngoZiquzintathu lo le ndoda ineziqo ezithathu basalungisa into zabo pha Mjozana kodwa ndifuna aphinda abuye Mjozana sicacisele banzi asicacisele mayigqiba nje yonke lento itsho kamandi ingoma ndinibonile phani phakama pha ekhaya ndiyabona bayabhala lapha bayabhala exactly khuluma nabalandeli laba bafowethu niyakazi bafowethu bangela bafowethu uma sengishaya intambo ngempela iyantombuka intombukile manje intambo lapha ngeke indaba phone number 1 silabe siqhuba thina ngokusakhangelayo indaba phone number 1 lapha zanqomo bafowethu indaba bangishaya intambo ya ngizobe ngifaka ingoma yazi ukuba kuthwane mhlawumbe bengazi uzohamba ugesi nespeaker lapha engena ngaso ngesikhalise for ingoma ngabe siyakhalisa manje so manje otherwise is right
umphulaphuli pha ekhaya unwabile phaya ndiyabona pha bayabhala pha ndiyabona bayangena kumnandi kunjalo sihlela apha sihleli nabo nabasasazi bakhona abasasazi abaphakathi kwethu bazomamela yena bazobona uMjozana apha nabaphulaphula ekhaya balindile pha uMjozana makade agqibe lento iqhiba nanke nosisi phaya ephakamisa pha usisivovo phaya uyabulisa pha usisivovo uyazibulisela pha uyazibulisela kubaphulaphuli beNgcobo FM ukanti besithilo kwalo sathi igama lenkqubo ngugiya Mzansi inkqubo kaMasikhandi ke mphulaphuli edlala qho ngomgqibelo siyangena qho ngomgqibelo singena sisenza le nkqubo isusu kangaka inkqubo esusu kwelomzantsi Afrika not eMpuma Koloni only uMzantsi Afrika wonke nje uphela wena umamela le nkqubo inkulu kangaka uMjozana ufikile usekese phakathi kwethu uMjozana ungaqhubeka ubuza imibuzo ngizayiphendula khona ngiconcentrated lana ungaqhubeka ubuze nje ngibonise kakhulu unqamule into uMjozana benithethe naye uMjozana besithethi lapha evekini hey mfundini khawuze Mjozana hayi wafuta akhanga nisokolise mphulaphula angeke liphosise nje ngomjozana ndithi okay wangihlupha hayi uMjozana ngalamadoda andifuna wona ke angasokolisi uMjozana ufela wathi hey ndikhona ndizambuza kuMjozana ngoko abhizi ngapha ndizambuza Mjozana usebenze nabani kanti usebenza nabani kwezi ngoma zimnandi kangaka kule ngoma lade ngidlala njengamanje ke ngisebenze noBhadama wakwamchunu isibongo mhlawumbe ndiyamazi ngizwe umchunu lo dumo kunobhutiye wakubo okuthiwa ke uBhadama mangabe nidlala lapha emsakazweni nozi voice esibili lozobe esuke ecula lapho ke ubhuti wakhona kwamchunu okuthiwa ke uBhadama ngaphinde ngasebenza futhi nosisi wami ozemva kwami ingane yasekhaya okuthiwa igama lakhe nguSamu kwezinye zezingoma ke ukuthi ngoba ngeke angazi ngizothi zithini konje zayithini leza ngoma ngishama ngabe sengifaka intambo ingoma engisebenze kuyo nodadewethu 18 izihlobo ngiyethemba ukuthi zizonginceda nenye ethi izintombi ngisebenze naye ke udadewethu bese kuthi ke kule album ethi umdolofia ngisebenze nensizwa lapha ke nayo engihamba ngiyipromote ukuthi usikhwebeni nengizofisa ngelinye ilanga ukuthi nayo wena idlala lapha eNgcobo lapha ku YouTube idume ngokuthi ke wamshela umazi uThobile isihloko sengoma yawo sithi nje wamshela umazi gama la usikhwebeni ngisebenze nayo ke le album lethu umdolofia kanye nenye futhi ukuthiwa ke uqeda usizi uqeda usizi mphulaphuli uthiwa ngokuqeda usizi inoba indoda eluncedo kakhulu ke ikuhlalele ukuthi uqeda usizi alright iphulaphula ekhaya ba uyangena iNgcobo FM lena awulahlekanga nje tu iNgcobo FM uyazibonela nawe iyatsho pha iNgcobo FM ikhaya lakho liku 96.6 umamele yona ke inkqubo ugiya Mzansi inkqubo enkulu ke le kanti umsasazi emva komboko nguZiquzintathu umsasazi wakho umsasazi odurayo lona umsasazi nje ongafumanekiyo nje umsasazi quality yomsasazi nguZiquzintathu lo equality ba uyayazi quality ndim ke lo ne quality make sikhangela into ba ebesethilo kanene wathi i-album yesingaphi ufuqane lena kanene uthe i-album yokuqala ufuqane bese ukuthi umdolofia eyesibili alright okay khawutho nje ukuthi nje Mjozana okusuka ngoku okanye make sithi ngubani oyena mculi owakubangela nje into ba ude ube ungumculi kaMasikhandi walandela abani ukuze ude ube kanti uyalibona elikhono walilandelayo ngubani lo ulandela yena kahle hey wangibuza kabi ke ngifaka intambo abantu bengifuna ukuact abantu mase ngidlala ngiyabonela ngabe ngifuna ukuact mase ngidlala kukhona umculi lapha esakhula semlalela lapha okuthiwa umfazi omnyama owayethi mayesengena okhosini FM engeniswa umsakazi wakuthiwa uBhodlozi uZamanda athi uBhodlozi Zimande amprisa khona uBhodlozi Zimande ke manje ke walungunya nibe semoya ngafana ngabe izingqondo kamquzula uMfana nenyanga ndaba inyanga kwakwabizanga umfana umthakathi bese thi emazweni bese ndiyibona lo ngoma esithi emazweni umfazi omnyama engakhula ngimlalela bese thi ashela umhlawumbe yonke yangibona
ngibone mina abakithi abakwethu abezani bodwa mphulaphule ekhaya nanko umjozana umjozana hayibo umjozana okay iJozi kukho iJozi inoba idolobhana encinci epha eGauteng into ukuthi ke okay why umjozana why ungumjozana into ethi kumba umenza ukuthi ngiba umjozana kusho mina mangimncane ke bengihlala eGauteng province ngaleso sikhathi leso ngikhuluma ke ulimi eluyisikasi angithi isiZulu lesasemakhaya siyiso bese kubakhona ulimi lokuthiwa isikasi ngikhuluma isikasi isiJozi bangabe ngithi amaqanda ngithi amachanza base bathi ngikhuluma ayisabjozana base ngiba umjozana kanjalo ngani mase ngiqopha ke ingoma ke sengidala ke sengidala ngase ngithi hayi othi ngiyibize ngalo leli gama le ngoba vele ngumjozana siyabulela bendiyifuna nami le ndawo ba why engumjozana alright hayi ke ukusuka ngoku ubhuti mjozana ofuna ukuzibona uphi kusuka ngoku nomculo wakho mina engakusho nje ukuthi ngiyafisa ukuyibona ngipromote abaculi abangapromotekile ngoba kahle njengamanje kukhona engibhizi ngakho nakuba ngiyasithola isikhathi ngeweekend anginaso kahle isikhathi so into engibona ukuthi ngingabest fit kuyo kakhulu ukupromota abafowethu abangabaculi ngoba isikhathi anginaso ngempela isikhathi so ngiyafisa nje ukuyibona ngipromota nje abanye babafowethu abaculayo mhlambe ke bese ngiyikhipha ke lo album leyo nakhona hayi njalo ngoba ngeke ngikhona ukuhamba ngiyodlala ngiyodlala nje wakusudlala abaculi lababanye ededami isikhathi anginaso kukhona nje into engizingayicela bengenza ubuza uba abanye abaculi siyababona nalapha etown babe khona apha etown becula ebezama upromoter umculo wabo ingaba wena uyayenza nalona kodwa ke sewuphendule ngoba uthi awunaxesha ungumuntu obhizi kakhulu kodwa ke kamnandi ke sewuthilo wathi uyafumaneka kumakhasi onxibelelwano wonke uyafumaneka bensilo mosi ndathi ukusuka ngokurhalela ukubona umculo wakho ukweliphi izinga leliphi elizinga qonda yabona nje ngiyayithi mangibheka lapha ku YouTube ngifice ama subscribers ami emancane kakhulu kanti umsebenzi engiwenzayo mkhulu ngoba ngishaya intamba yazanqamuka nje ngoba kune energy engisuke ngitransfer isuka la kimi iza lapha entandleni thola ukuthi intamba encane bese iyanqamuka intambo so ngiyafisa ngathi abantu bengangisubscriber mina ke bafethu angiculeli ukuthi ngiculela uba nemali cha ngicelela nje udumo into engiculela udumo nje ukuthi kuthiwe hey ngiyibonile le yansizwa leyana yasenquthu ecula umaskandi bese ethi hayi ngiyibonile yona into leyo engiculelayo so ke udumo ke lungama subscribers udumo lungama likes udumo lungama followers ngiyacela abafowethu ni share ivideo ngiyabona ukuthi angiboni kahle kukude ngiyabona lapha labasherila abantu yakhona pha usinethemba kunene uyabulisa pha uthi hello sne siyabona apho sne so ndiyavuya ke uyiva le ndawo ithi ndiculela udumo yes ngiculela udumo hayi because once waculela imali uzayiphazama hayi angiculela imali uzayiphosa once imali mayizele yena ngiyafunda usinethemba uthi uyaphila uthi ngiyaphila usine ngicela abantu lapha ku TikTok bebhale mhlambe ukuthi bathini becele njengoba bese becela ngi live ke manje ngiya interviewer yabona ngicela abantu becele bengabe abantu lamahloni bacele ngoku sakukhangela ingoma ngoba ayikhona ingoma eseyilungile ke siye engomeni ke phulaphula Engcobo FM ungaphuma apha ekhaya uhlale phansi nje umamele ikhona ingoma zasiphathela yona futhi Mjozana esilinde kuye ngomjozana Mjozana ngawusikhangelela ingoma futhi ingoma ikhawulezile nje sihlala ingoma sibuye futhi sibuyele encokweni yethu kodwa masiqale engomeni uqala abantu pha ekhaya bafuna ingoma Hayi ngitho nje ngapha ke manje iselike kuyingoma Hey wanunenga unekatazo chini matota Hey wanunenga unekatazo chini matota
Enushalotale Neutekuse Enushalotale Neutekuse Enushalotale Ubuyushu Ewanunenga Shalotale Kuselutala Aukotu Taveni Shalotale Kuselutala Aukotu Taveni Shalotale Kuselutala Aukotu Ewanunenga Unengatazo Cheni Mato Awusebenza uhlale etshwaleni umalale taveni. Ewanunenga Unengatazo Cheni Matota Ashi no Ashi Ashi oh no Hoy Mjozana wathi uhlale etshwaleni mphulaphula uhlale etshwaleni awugoduki malale taveni. 96.6 likhaya lakho wena. Unengatazo Cheni Matota Ayiphuma kamandi lo ngoma ayiphuma kamandi Mjozana mphulaphula Engcobo FM sitho sithi wena unengxaki awusebenza uhlale etshwaleni hlale ebathaveni. Mjozana uyabonakala Mjozana uhleli lapha ke ngoku. Uhleli apha kule Eastern Cape Mjozana zingoma zasemigidini ezi sidla ngoziva ukuthiwa Njengoba ngithi ngithatha emgidini ingoma zasemgidini ezibaphulaphuli zidla ngotho izingoma pha emigidini kodwa awusebenza uhlale etshwaleni nidla ngoyiva amadoda nale ngoma la madoda ayayazi le ngoma ingoma setshwaleni le la madoda ayaya emigidini kuyabonakala ba ngamadoda setshwaleni Yabila ngoku Brazil. Oso ubilile ngo Fast, yeah. ya ndifuna lonto nxa kukho iartist enkulu kanje kufuneka lento ke yabona Mjozana ndiyayithanda lento yenzayo nxa uyiartist uye kwezindawo zinabantu umamele uphume nento ungayinje pha ubuye ungaphethanga nix wena uyile pha waphuma nento and le ngoma lena ethi uhlale etshwaleni pha emigidini ike yathatha omnye uDecember pha yodwa nje Eastern Cape yonke yathatha uDecember wonke uba ngangena kwelicala ufika kuthi uhlale etshwaleni awugoduki so ndiyayithanda lento yenzileyo le ngoma uyive emigidini ndifuna ke liphuma apha kuwe usitsho Lengo manje abangishela nabanqala ngathi ngiyitshontshile lekuva ngiyitshontsha Engcobo elalini okuthiwa isedryini lapha engisebenzela ngakhona noma lapha engifihla ikhanda ngakhona ngathi hayi le ngoma ngiyayithanda kukanjani bakabe ngayifaki intambo le ngoba ngiyayithanda le ngoma kanga ngoba ayirecordiwe le ngoma ngidlala nje live kuphela ayikarecord record ngirecord hayi ke sebevumeleke ngoba hayi ingoma le record ingoma lena and ndiyaqinisekisa once wayirecorda ndizayidlala bakugiyamzazi hayi bazayiva bakugiyamzazi bazayiva seyiwinile ngoku hayi siyayivuma ndifuna ukuva nawe kule ngoma usitsho usithi uyivumile Ziquzintathu hayi record mphulaphuli ke apha ekhaya sisahleli naye apha Mjozana sihleli kunye apha kumnandi apha nabo basasazi bahlela apha basasazi bethu bazobona uZiquzintathu ke ngumsasazi kaGiya Mzansi inkqubo yangomgqibelo edlala ngo9 siyaqala apha ngo9 o'clock kuyoma ngo12 o'clock oko siyibambile pha sikudlalela isigingci uMasikhandi ngwaZulu Natal ngwase-Eastern Cape noba ngowaphi uMasikhandi siyamdlala uMasikhandi apha siyaqinisekisa into abantu ekhaya bayonwaba abantu ekhaya bamamele uMasikhandi ya nani niqhubeke ngobhala apha ekhaya niqhubeke nibhala apho baphulaphuli siyanibona ba niyangena iqhubekani ke nibhale nishiye nje umyalezo nje omnandi nje apha kuye ubhuti Mjozana nimkhuthaza futhi into baba kaqhubeke abheke phambili bhuti ongakutsho nje kubaphulaphuli okanye kubalandeli bakho intoni nje okanye amazwi nje onowatsho nje ukuthi baphulaphuli bami ndicela noku engakusho kubalandeli bakaMjozana ukuthi nje ngiyayicela isupport njengomjozana bese kuthi nina amaciko enifana nami
enengadumanga ngithi phansi ngokujaha phansi phansi ngokuleqa phansi musana ukujaha lindani isikhathi siyeza musana ukuhamba niyothatha izinto enizoyisola ngazo ngelinye ilanga musana ukuhamba nokuthatha into zabantu ningakwenza ukweba ngoba nakho nithi nifuna ukwenza umculo kwamaskandi kuyaphuza ukuphunyelelwa kwamaskandi awuyitholi izinto kalula okuza kalula kuhamba kalula engakusho yilokho ukuthi phansi ngokuleqa phansi phansi ngokujaha phansi linda into zakho izakuzenzakalela zona ngendlela yazo zazokuzenzakalela zona ngendlela kaThixo uThixo indlela kuphe yona singajahe bafowethu silinde nje masilinde bafowethu amen yabona la ndoda ngapha yana nakucwanini pha wathi amen ucwanini uyavakalelwa utsho kamnandi nyani utsho kamnandi masiziqhelise nokulinda baphulaphuli masiziqhelise lanto kuthiwa ukulinda wonke umuntu okanye yonke into inexesha layo masiziqheliseni nje nethi ukulinda ixesha lakho lizawufika ulinde bhuti bekumnandi manje bekumnandi sihleli sonke mphulaphuli ndicinga bangoku ixesha lethu lisondele kodwa phambi koba sitshayise ndifuna sifike kule ndawo ithi uphinde usikhumbuze into yoba ezingoma ubuzibalile zantathu ezingoma ndiyacinga zi-title tracks zodwa ezibuzibalile zayi-3 so ndifuna usikhumbuze ithi eyokuqala ufuqane ne yebo ufuqane sengidlalile yes somdlalile ufuqane eyesibini ibithi ikhona ingoma yakho endiyithandayo enomalume ethi malume wami malume wami ndiyayithanda la ngoma ikhona enye andazi noba isekwayiyona ikhona enye ingoma enelinye ulwimi nje okanye enye language nje endingakhange ndiyazi kakuhle pha ndazimamela ndayiva ngathi nenye language nje esecaleni ibithi kanje lo ngayiqopha ngisahlala eGauteng ngisazama ukucula ufuqane ithi lo ngoma leyo kanje yiyo le ithi molweni yiyo leyo ithi molweni ayike mphulaphuli nanko Mjozana sizwe saki jobela sichaba saeshu molwe sivesa kuti njani akayina obuani batu bashu Bona greeting all our nation. This nation belongs to us. Greeting you all our nation. This nation belongs to us. Any culture, any language and tradition. Any culture, any language and heritage. There is a little lonely moment. Sichabasi, Kizarina, Ilimu, Iladina. Elilize, Lelet, Olulimu, Uretaki Koleri, Raina. Rimura kahina shango elindi laborine nalu ambolwashu ika inonjelu lingwa inonjelu utele alos nasim irdinasi bebet an ons utele alos nasim irdinasi bebet an ons ensegelti ensegelti Phula Engcobo FM 96.6 nanko madoda Mjozana ebayabhala ba sivesaki
Mostrar o nosso povo, este país é nosso. Vou mostrar o nosso povo, este país é nosso. Oh, a cultura dele, oh, a língua dela, oh, a cultura dele, oh, a língua dela. Wow, hayi mphulaphuli weNgcobo FM Mjozana ndimfuna pha kunkosi sikelela. Asifika pha kulandawo yeAfrikaans phaya makulanda umjozana ngoba sonke yasihlula la ndawo yeAfrikaans. Makulanda umjozana ayosiculela pha. Ikhona indawo phaya eno-ons pha uboma yajonga ngoku iSouth Africa ilahlekile ngoku. Alahlekile amadoda lahlekile phaya abalanda umjozana ndiyabona bayabhala pha umjozana ubhalile pha ngibani ya unjabulo umlungisi mla uthi just got the #1 gifter badge utsho kuwe. Thank you. Utsho kuwe ukhona obasanda joina phaya othamsanqa kodwa ke into ebalulekileyo wena phula Mjozana simanyelwe pha basimamele phaya abalandeli bakaMjozana nabaphulaphuli beNgcobo FM ebebhalile omnye umsakazi omnye umphulaphuli phandi balekwa nje igama wabhala nje wathi thini mfondini esokuwe ebebhalile balekwa nje igama ukhawuleze wasithela nje kodwa uthilo pha wabhala nje wathi thini mfondini utsho kuwe thini mfondini ufuna ukubonisa nje ba ukumamele ulapha eNgcobo umamele siyabonga kakhulu mani umsebenzi wakho umhle kakhulu ulive akekho lulu live akekho live izwa likho intambo ziyanqamuka ekuningi nje ukuba khona mawethu live akho lula kodwa kuwe kangeleka ngathi ingathi into elula yonke leyo ingathi lula kuwe ndiyabona abaninzi abantu abangenayo apha abaninzi kakhulu abantu abangenayo bezobona phulaphula nawe ke apha ekhaya uba uyangena apha ekhaya lena iNgcobo FM ikhaya lakho kuthiwa mosipha kuthiwa iNgcobo FM ikhaya lakho ku96.6 umamele yona iNgcobo FM igama lenkqubo okanye ishow nguGiya Mzansi inkqubo enkulu ke kweli lempuma koloni nephofu ke not nje impuma koloni yodwa iSouth Africa yonke South Africa yonke nje uZiquzintathu oyibambile apha qho ngemigqibelo ungaphoswa ke ungayeki namhlanje kuba engazubakho next week engazubakho Mjozana qomba ayijonga ndiphinda ndiye Mjozana akekho ubuye uzosimamela umamela inkqubo yakho ngamaxesha wonke sihlale nathi apha nathi siyafuna ukukhula nathi ayikho enye indlela okhula ke ngaphandle basimanyelwe nguwe apha ekhaya mphulaphuli ithi khule ke ngoku inkqubo yakho ibheke phambili ixesha lethu ngoku noko liphelile ngoku amazwi nje wokugqibela nje onowasa nje kubalandeli bakho nje bhuti amazwi okubulela nje abalandeli bakho ubulele nesikhululo iNgcobo FM naye yonke nje umuntu othe wafaka isandla nje kumsebenzi wakho abantu abakuncedisayo umzekelo ubabulele bhuti man ubulele wonke nje umuntu around wena engizoqala ngikusho nje ngisacela ukubonga kakhulu kumphathi weNgcobo FM ukuthi nathi esingamaciko ikakhulukazi ke esenza lomculo wesintu silithole ithuba lokuza e-studio ngiphinde ke ngibonge umfundi weindaba la emsakazweni khona intombi lesilenda lana ave mathwa kodwa khona kwamathwa imali yakhe ukungihlanganisa ke no manager kaBovasi Mtholo uhambe ke le chain izofika ke kuwe ke uSiquzintathu. Ngibonge kakhulu nakuwe nginawe emsakazweni ukuthi ke ngithi uma ngifika ungamukele kahle futhi ungasho ukuthi hayi ngoba nakho sekufike lona awuthi ngilindele oyelinye artist elingcono kunalona ngiyabonga kakhulu lokho bese ngiphinde ke ngibonge nakubalandeli ke bakaMjozana ngiyabona nje baya request ngisacela uba accept nje ngicela nje ba accept khona abafuna ukubeka lapha yabona lapha khona u1 okay uklikele khona lapha guest uklike futhi okay ngisacela ungenzela ubani okwazi ukwenza
Ngicela nje ukuklika la kubani ngifuna ukuba accept wenza kanjena bese uklika la musizokwazi ukuthi simuzwe ya Maxove Bhaka futhi ngicela ukubeka futhi uzobe usuyakhuluma ke Maxove Bhaka engakusho ke ngicela ukubonga kumphathi womsakazo ngibonge kubasakazi ngibonge nakubafundi beindaba ukuthi babexhumana nathi ke besinika amathuba bese ngibonga ke kubalandeli be social media noma balandeli ku Facebook bese uthi kakhulukazi ke lapha ku YouTube ngibonge nje kakhulu balandeli bomculo wesinto lapho ku TikTok actually not ku YouTube ngiyabonga nje kakhulu Maxove Bhaka futhi ungakhuluma futhi sengiyaphuma Sanibonani ninjani niyaphila ngibingelele emsakazweni omkhulu ngibingelele uMjozana bese ngaphandle kokumbingelela ngithanda nje ukumbongela kakhulu ukuthi uMjozana naye amenywe abizwe kulomsakazo azoveza ikhono lakhe nomsebenzi wakhe engathi ngaqhubekela phambili engathi kungeke kokugcina engazi ukuthi futhi kungegcine futhi ngaye namanye amaciko ngokunjalo nawe ngalithola ithuba elithi malifane abizwe nawo amaciko akithi avele ngoba lo mculo lona ungowethu kodwa uma ukuthi imsakazo isuke ibancisha ithuba lokuthi bavele basinikeze ayikho indlela elula ukuthi sithole ukuthi amagalelo abo angakanani nomsebenzi wabo ungakanani engakusho nje ukuthi ngithi ngiyabonga ngiyambongela uMjozana ngiyawubongela nomsakazo ukuthi uthole umuntu onekhono nomsakazo ngiyawubongela futhi ukubiza iciko ngoba mina nje Engcobo FM kade ngingayazi kodwa namhlanje sengiyayazi through uMjozana engicabanga ukuthi bakhona futhi nabanye asebezokwazi Engcobo FM through uMjozana neNgcobo FM ikhulisa uMjozana nayo iyakhula at the same time ngibonga kakhulu nibe nosuku oluhle siyabulela futhi yebo Mhlaziyi mfowethu lo 1 minute mfowethu Mhlaziyi ndibulise emsasazweni ya ngolo futhi ngibingelele bafowethu hayi nami ngithema ngithi ngiyadlula nje ngiyithela kuleli qhawe leli nihleni nalo lapho emsakazweni nami ngiyalibongisa bafowethu ngiyalifisela leli qhawe leli uMjozana ukuba iqhubekele phambili indoda esiyisupporta kakhulu ngapha ngasekhaya iyazi yona la isuka khona ngapha xoxa nayo njalo zonke izinsuku siyayiseka kakhulu siyayifisela ukuba iqhubekele phambili ifumana amathamsanqa njengoba eshilo umfowethu lona lana ukuthi nomsakazi uyazuza naye futhi uyazuza indoda mina ngiyayazi ke le ndoda ke kudala yabasemculweni ngiyayifisela nje ngithi nje apho uMjozana nginawo amaningi hayi siyabonga kakhulu ke bafowethu unisale kahle bafowethu seshaba isikhathi bafowethu siyabonga nje kakhulu bafowethu ngiyabonga kakhulu ukungisupporta ngiyethemba futhi nophinde ningisupporte futhi nisale kahle bafowethu siyabule siyabonga enkosi ke baphulaphula ixesha liphelile ke ngoku olandelayo sawuphinda sihlale kunye from 9 o'clock to 12 o'clock sehleli kuyo ke inkqubo kaMaskandi uGiya Mzansi bye ke baphulaphuli bye nisale kahle hlale kahle bye bawuthanda kakhulu mana ngixoxa ngiyacela okay okay yeah bawuthanda kakhulu Maxove Bhaka mabunda mfanzile mfowethu ngibongele kakhulu bafowethu nisale kahle bafowethu ngishawe isikhathi ngisemsakazweni bafowethu angikho endlini ngizophinda ngingene ku live bafowethu ngibongela kakhulu ukuthi nibe nami bafowethu nisale kahle bafowethu ngiyabonga nisale kahle singaphuma bafowethu angikho endlini ngizophinda ngingene ku live bafowethu ngibongela kakhulu okay Sikhwebeni mfowethu uphuzile ukufika mfowethu usale kahle sikhwebeni mabunda mfanzile ngiyakubona mfowethu aseke isikhathi bafowethu nisale kahle yabona ke babone late uthi uMjozana online yabona sibongela kakhulu bafowethu nisale kahle sikhwebeni
Yebo bhuti. Mfowethu ngicelelile lapha ingoma yakho beyidlale lapha bathe bazoyidlala ingoma yakho lena entsha oyikhiphile mfowethu lekaGudi bazoyidlala mfowethu sengicelelile lapha mfowethu sengiyaziwa le Eastern Cape manje ungabusaba nankinga mfowethu. Siyabonga. Ngibongela kakhulu ke mfowethu sengiyaphuma ku live ngibongela kakhulu. Awulugijimsela. Ciao. Uthi umkitazi ngawo oyisolution ngaze ngalethi ngicolisela kakhulu bafowethu ngizophinda ngibuye ngelinye ilanga isikhathi sesingishayela kumele ngingenele onye uhlelo ngiyabonga bafowethu ngiyabonga kakhulu nitsale kahle siyabonga.